o fogole sereer mi Ngor Njaay mi dako xiidu xane kam ngel ne ndax ɓaato joktoor fa nuun no ke jofna rek no cereer ne koy nem laytan ka ref ka andoona ye ka yaaj a ref ka andoona ye o kiino kiin a waaga xoox teen o saarum bo a taxa oxu refna o seereer me faroona wara moƴo xoolatin o qolole no cereer ne ndax o feetola fa feet weena ngara a ciiñ in a mbaago njeg no keta ndamna bo cereer ne a fañomo yaam i mbi'angiran xan i ndet bo ma te jeg mayu ka andoona ye xana mo'a in ngidma koy a paax we andoona ye owey a nangilwaxam a ndeefa naxam no ngel ne na layel YouTube ngidma den to laya den rek a safe lene andoona ye ten binda no cereer ne to ƴutafule a ƴutanga rek a safe deno o fogole xane koy ka jeg ka andoona ye ten bugum i njoktoor te jof koy no tig tadik tuke bugaam i njoktoor bo an nam o seereer a ga'tu fa ngon ndax o seereer a gima a ciiñ fa ngon a jega o ñoow ndi xaƴa ka o seereer a gime o kiin a xonanga rek fop a faga ɗikandeer ke buguma i njoktoor ten refu ke farna na kona ke seereer we a cooxa xa ɓiy den o kiin a ne'el Ngor a ne'el Ndew a ne'el Miñaan fo lakas nam a kona kene a yooɓu tan teel nama njil teel to xar refu a tekitale na leng na kona kene so o fogole mem falakit ka bugaam o layo ndik rek no xatim seereer wene ndef Simala wene ndef Ganguna wene ndef Joofaan i xan i njang teen leng rek te jeg i njoktoor na teen o fogole o seereer ka gime a ciiñ fa ngon o laawole ka xaada no saax felula no xonwa ma daan we in a adwina to a ndef maaga o laawo lu refna ka soɓ ka fogum xa laawo xa cegu doole xe koy mbaat we ngol na qac den soom mbaagu numtuwiid to a mbi'ra fo ñoow we o seereer fogole ka gime a qontax refe o qono xa jokwina ndaa o qono xe a dakwiida to a refat fa ngol bo kili a ciiñ yaata uupeena rek a nanga soɓ ka daan wa to o ɗaayumole moƴna o magin ten refu daan wene a njaɓin a ndeer den feɗel la ñufkateer na muk koy foge no ngim seereer ke moƴna ɗom no seereer refu daan we adwina to a ndef jaaniw a mbesin a ciiñ kene fogole ka lalit reke o kiino kiin a xela o anda xooxum i ngele ɗeeta a qoox in
ni wiin we a nga'ta in mbaat ne da mbugna inan o kiino ɓaal ka miño nootel a miño duguñeel i miña layel i njege cosaan i njege aɗat roog to i ande roog i miña layel muumeen i ndefu to i njege o ngalato leŋ kene fog we ka xelo ɗeg ka xelo inu meen aɗat l'islam fo aɗat chrétien naar we fo duɓaaɓ we ɓisidun wiin ɓaal we nda o kiino ɓaal a xoola ye no ten wiin we fop a ngatu to kene yaal xa andaxe fop a njaɓaan na moos ka i moso anda roog to mbaɗooxan nda bo i mbada maaga sax a jega cegu o njiriñ ka andoona ka i ngelin o an ten refu xar ten refu ye saax le Afrique ne an Afrique nda kama a mosu ne el so we ngen na kama an el kamit mbaat kemit nda o yaalo ando maak o xaane ena Cheikh Anta Diop ka laye ndax o refo kamit tigi xela ref o xaana waɗa o and xetik fo andola o kiin o ande tig waage ref o kemit yaam o leŋ waage refa maat to ande o kamit nange ɗeetel neno kimu soom nda eetu nen o andu o xaana waɗa kili o an aɗat kamit ka ref boog aɗat o xalaat no ku jofna no kiino xa in we ngen na Afrique ka fat boy an a qoox in ndef a qoox in so mbol ndokine i ndoka neena miñu bo fa ndiik to jagre fa in o leŋ waage refa xooxum so a ref o lakaso xaano fopum fo ne ta bugitna o ref mbaat o nan o kamit fog we ka ref o xaana waɗa o an ndax a moƴo anda xooxum o ñako an ka jenga o kiin nda o an ka wokta o kiin to a an norin a ɗata la no ñoowola o an ka nan nen o yoɓoño la xoolan na a ɗat in no miñu ka mi misira wa a ngoytooge saate den kemet mbaat kemi na pin den yaalo and we a lay o ɗelemo lene ka tekta ɗak ɓaal nda lakas ka lay kemet a tekta saate fe no wiin ɓaal we o nanga ne a saax le fa xooxum mbaat wiin ɓaal we a soɓanga ko ne a we ngen na kam saax le Cheikh Anta Diop ka miño laya kemet ka tikit wiin ɓaal we goor fo rew to cosaan ne no ɗelem kam ref na kam biibal to a xat na Cham mbaat xam na kemet a xatu to kaate i ɗeetanga cosaan ne no yaawur we fo naar we ka lay misira sax ka lay misira saax no wiin ɓaalo na safete du ke den fop Égypte ka xoytel Misrayim to o xene a reɗ'u o ɓiy Cham ref na o taan no wiin ɓaal we ndat rooga ke mbaftina na Abraham ta ref a ɗatale no yaawur we a ɗatale no chrétien ke fa a ɗat l'islam Cheikh Anta a laya bo fa ndiik kem a jega no lak mayu kam Afrique
to a tekta len kutke o ɓaal mbaat o ɓalik nene sax no lak ne tanum na o ten fa xooxum refna a paafal xem xëm a tekit ka jaweena bo a dox to nene a ɓalgat ɗok na pulaade kembu ka tekit gagaañ o yaalo an o lakas oxa ne eena Théophile Obenga ka lay e kemet ka tekit saax ɓaal to oxe ne eena Bilad es Sudan a reeɗ'u o naar o yaalo ando maak a lay e kemet ka tekit saax le no wiin ɓaal we Pierre Nilon o piibino tubaab to a jeg u o an ndat roog fo ka jofna Égypte a laya e i yooɓa ne ta a qoox in fo a kona ka wiin wa mbafit na saax jan a cooxna in ndaa in fa qoox in an i ndefu o kiino kiin fog we a xela laamtoox laamit nene mi fa xooxes an refum mi fa xooxes an refum yaam koy i andange we i ndefna i mbaage an me i njofa te i mbi ke tus ka jeg na mucc no ñoowole to i ɗeet luwanga a paax no ka farna na kona ke in i nga a e duɓaaɓ we fo naar we ka mborta den bata xool xac a lay e kene a kon seytaane o to i mbuganga ndeef a dat ndeefa roog a paax i ngela supit a kona ke in nene boog ngoor jegaan diiboor jambooñ mbaaxaan kene fop faaxe ndaa Mohamed Ibrahima Pierre Paul Auguste Mathieu wene ndefu a kona paaxa ke ndaa ino fop fog we anda ye kene refe ndigil ndaa in ka i ande a qoox in i ande a qoox in rek fog we ten taxu i njaɓ kene fop to ka jef na kona kene kupu fop in seereer i anda e gon lu refna ka jeg a tekitum a jeg ka ta laas teena o seereer ka jeg o tim mbaat ɗeen yaay a jeg itam simangol mbaat o kurcala to ta xotin na faapum o tim fo simangol a nanga taxa bo i mbaago and e diw meeke fogu mbaat mana xatu nene bo o kiinoxe a jom ka rimel sax i anda simangolum kene taxu bo o seereer a laya e o ɓiyonge simangol ne wat o ɓiyonge simangol ne wat ɓiyo njege simangol nange wat neel gon seereer boog fog we a waaga tekit mayu e i ndokid ndiiki boog no kona ke ka jeg kena layel gon gisir mbaat gon lena in teel gon lene fog we o nqeqonge ka cooxeel o ten yaata yenna nog le moƴna refo maak kam mbin ne to a an o kurcalale a paax o ten na cooxa fulan gon lene a fula ful a yooɓa ref gon no taano xa ñoowna miñu mbaato xa fi na caloore mayu no xiire ke gon lene we ngis na o nqeqonge rek yooɓun o an faap fa yaay sax andoogiran ndaa i and e xa teɓandoonga xe ndimeena no mbin leng fop mbogu gon gisir ta ref o koor mbaat o tew a jega itam kena layel gon bat gon lene a waaga ñako ref gon leng leek ta ref a kon a ɗak mbaat a kon a mayu nene a jega kena layel gon mbin mbaat gon no taan mbaat gon cosaan a
awaga ref gon no xa genna kam mbinne mbaat gon no taan mbaat gon cosaan la na cooxteel no kurcala faap a jega itam fog weka leyel gon lube mbaat gon xede mbaat tudan gon etan le gon lube ka ref gon la lubeena gon ɗikandeer le ka refa gon no kiino xa refeer na jaambur kam ɓasil ne a waaga ref xaarit mbaato kiino xa fog ina na ñaaƴale na tolaxale te tax ta layel gon xede a soɓanga ye koy gon le ka cooxel o lakas oxa fogeer na fo ɓasil ne dara gon le ka xoyel gon tudan gon le a waaga cooxel itam oxa jopirna o nqonge a yena a jega koy a kona ka andona mbaage njolanduel a soɓanga ye yaay ka xon yaata ñoota mbaat faap fe a xon to bat ne fadafule o tiirimoxe xon na xelu jeg gon le ka layel ka daknel gonum a soɓanga sax o nqonge o kooro a waaga cooxel gon ya nen kumba koor i ngar ndiiki koy no leng-leng na kon seereer an ke gon a fof na fop refe tig yooɓu o fogole nda i mbaaga lay gon seereer ka ɓisa in mbeeto mbeet no ke o seereer a ñoowa a waaga ref a ɗat roog fa ngon fana a qooqale ngaynaak ne keena xewa kam ɓasil ke fop fo kam saax le a waaga ref itam a salax a kona kena mbetanda in a roog leek-leek o tew a xij lool no ñootum nene wiin we a ɓoxotooga fop a roog ndax kena gara mbaamir a fad noox fa jam nene o ngim den ka ɓoxota a roog fop ndax ta saytoox onge a ci in o ñis o seereer ka gime roog sen na wuusa to a saytuwa i njega a kona tadak anan nene dam roog rooga jega roog wuusi kene a reɗ a kona ka ando a cooxoge o nqek seereer dam roog rooga jega roog wuusi a jega kona kaye na mbetanda in fa ngon o seereer nanga cooxa o nqek gon la na wetanda fa ngon a soɓanga ya ka ñoota da ndakwa we andeer na ke refna a ñoota da ndakwa a ñoota da ngona nene ndax o njaaƴo nge daku ke a yooɓa cooxel gon la na tekta ke i mbugeer na ta jeg xonik gaskel ngon kene fop a ref a kona ga ta yooɓena cooxa ka soɓa riirim we a ngim o nqeqonge ñoow ke to xana daku nen eetaan wa a yooɓa ñaasel itam ndax fañit ta daku nof ne a waaga yulel mbaat ta joofel a nanga jega itam bo no gasangolo la wiin we a ndiba o nqeqonge ki yaamo seereer ka gima o nqeq o nan nene a ciit a paaxeero to a soɓanga tus fi'aan nen raxa gaañin ya a waaga ta ñako jeg o ɓiyo ñoowu a jega a kona kena mbetanda in a qooq fo ngaynaak o seereer ka moso antel a qooq fa ngaynaak nene a kona ke na mbetanda in a qooq fa ngaynaak ka ndamoox na roog a ndamoox na roog sen ka mbuga o ɓeenge ñoow a maak fa jam to a ref o qooxoox mbaato yaal naak
mba topa faal o maak nen riri mum iyo ɓanga a boog a kona nan nene gayki xurki xooxaan ɓiraan a nanga jega bo o ɓeenxe a cooxel gon lana wetanda o kiino maak nena maad jaraaf farɓa riirim ɓe ka mbuga nene o ɓeenxe a niwel to a jeg gon neno yaal saax a kona lenga ke ka mbetanta o mosel nen mosaan mosi xenaan mbaato ñoowo miñu o laa yoon na fa kersa unaan miñaan ñoowi inanga nga itam a kona kana betanta xalal nena ñakar mbaata betanta an nena andi mbaata betanta njambaar nena gooraan jega itam fog we kona kena betanta in betanda in parce que fo camano ke o rimelo le a fodrang fo bes mbaat jamane leng-leng o ɓeenxe a waaga cooxel a kona kene ndiig a rimange no ndiig seek a rimange no seeko de tening daba xemes juma diboor ke refna a kona ke tening daba xemes fa diboor a kon no tewo nda juma fa diboor a mbaaga ne telo koor nda a neta ayga koor o ɗelem koor xana ɓaatel no gon le nena juma koor mbaat dibo koor a kona ke no siid we a kona ke no siid we ka mool tel xa ɗelem maak fa ndeɓ ndene rew we xana cooxel a kona kene maakaan maaka jega kamane ndeɓaan ndeɓ a jega kamane so goor we a ne'el ngoor maak ngoor ndeɓ i mbaaga ngot a kona lakas itam ɓaat ten maak mbaat ndeɓ dibo maak dibo ndeɓ jogoy fa maak jogoy fa ndeɓ maakaan fa ngoor maak a soɓanga sax den mbala ke ndima den ndefu maak o sereer ka gim waana ñootel ka ndef na ɗat so o maako xe koy ka waro saytu o ndeɓum ten taxu ta adnin na ɗatale a refanga no nguc itam o njaaƴ na eeta xucu i ngar koy fog we ndiiki no leng-leng no xa timaxe yaam i anda ye oxu an na o sereer o an ka fonko tim no miñu ka o koor fo o tew oxa mbog ina o tim mbaag ndolnir yaam kene ka lalit no miñu ka a jega mata mbogit na xatim sereer a mbada temed nda moƴo may fop a mbaaga mbokatel bo a ndefat xatim xarɓen ndaxik o ɗelemole ka xat na rim nene we mbog na o tim ka ngat no ɗen ya leng kut rew a ndima den to den fop a mbogota no leng kut no miñu ka so a mbog mbaafal na da ndimna a lalit bo xa timaxe leng-leng fat i lalit boog fog we xa tim xa leng-leng feeƴoor wa yaal langa ndeeɗu no miñu ka den jeg u lang ke ndamir ne da jeg ina fo pangool ke a tax a bo a njeg a sañ-sañ o ndoxoñaay a mbigu to a ngoox lang ke o lakas oxu bug ina xoox lang kene a xel a lamta den kene taxu bo o peeƴoor bo fa ndiik ka xelo moytuwa fiɗel aal fiɗel a waaga moƴo magin yaam som ka o peeƴoor a mat maaga ne da jeg ina lang ke ngooxogeena feeƴoor we den jeg u a teɓala itam
kene taxu bo kene taxu ka ndamit el madag ten taxu o seereer laya ye o feeƴoor a xonanga no ƴiid sax rooga de iyo seereer yoɓano laya de yo peeƴoor a xonanga no ndiig sax rooga de a refanga jegem feeƴoor we njaafaaj a ngoyel mbaat señandeem no saate lakas ka donc peeƴoor a waaga xoyel o caafaj mbaat o señandeem jaxanoora we den njegu o maagole no peeƴoor a jegit na lang ke fo a qooqale nene jaxanoora we a njegtu o maagole o retanga Fadiouth o soɓ maaga o maad no maagole sukke sagwanga mbaat wiin a ngon no maagola to xatalaxe nga'an jaxanoora we a nanga lalta maɗak den no maagola ka layel o caxanoora xonanga liɓ ke matiida ɓeeramale to faafaal we ndam liɓ mayu raaɓoor we den ndefu yaal fiɗel la mene raaɓoor we a yaaca nan fo feeƴoor we nda o taaɓoor moƴu refo kiin fiɗel o peeƴoor o ñaaya jeganga ka raaɓoor we a ngeɗeel a mbaño mat maaga raaɓoor we a mboganga no xa timaxe moƴna o miñ itam i fog we raaɓoor we a mboga no xa timaxe moƴna miñ no seereer joofaan we soos fo joofaan na ndol ndira kene ka tekit o soos ka refo tim xooxoodum kam xa timaxe kam xa tim seereer joofaan faasaaxa ndiimba wagadu we o bagadu a nanga xoyel itam o yookam no po foofi we ka layel wagadu we a njega keda ndeerna fo o ɓookole na beta ndax ka te no miñu ka ɓook a ngat anga o yaal mbin ka faknoogu a pam ndax maɗag we a ɗeetanin an fi'un paaxeer kene fo yaam xar to nene fogum wagadu mbaat yookam a ngoyooge to a laamtel soos we seereer we ngat na no mandinka wa seereer we ngat na no mandinka wa fop refe soos nda i mbaaga lay soos we fop no mandinka we a ngatu kene atu bo soos we a mbaago ndolnir fo xatim xa mayu soos fo joofaan soos fo raaɓoor soos fo jaxanoora soos fo siyaañ soos fo jegandum gaagaaw mbaat wagadu jegandum fo gaagaaw o seereer a layanga jegandum fo gaagaaw ka bugo lalit ngaaritir miñu ne jeg ina a ndeer daan we no xatim xaɗaqa xene ka layel o cegandum oxe fo o kaagaaw oxe ka ngen u bes ngeex ɗomu a jeg so da mbaaɗik ke da ñaamna da ñaaƴa bo a miñ o cegandum oxe a yena lang yaam jegate doole o kaagaaw oxe a layin fato ndoox o ndik bo yaada njegna ka da ñaamna nene te riƴatoox o ndik to a ɗeg a nexala no ñaal le ten a juɗin to a coox no cegandum oxe oxene a ñaam bo a giñ to laamtooxe sax ke ta ñaamna a tegeƴ xaro dandal fo ñaaƴaxina koy bo a ndeer o kaagaaw oxe a yen o cegandum oxe a laamtine waxa tige refu ta layine ke ñaamona ndiiki na ñaalale mi a xatu kene taxu bo waagatiim o ñaaƴ o cegandum oxe koy waag waad no kaagaaw oxe ndaa roog a deɓ mbiyaam maak na ɓoga o kaagaaw oxe to a wodin uut le ten kene taxu ta layel
gagawwe fog roga ndefu o ka gaaw a xon anga roga waga deɓ to ka te gagawwe etu mbaɗoxa roog to ka mbiyogu comlaan a jega lakas wa layna kene a ndeer gagaaw fo bagadu a jegit u nda kuta an na ref itam xatim xata dak a xene mbogu o cegandum ɓood nena xoyel cocom fo ngoox mbaac a ndimba siyaañ we a nanga ngoyel siyaañ kama sinig xuteer kama olale foofi we a laya den siwaaña mbaat fata o siyaañ a carooxa dimba ngele ñaam itam ndaxar ne na xoyel njenje yaam a waaga ata den ɗof no miñu ka siwaaña fo fata mbog u o tim liɓ ne na layel siwaañ fokat u den bo da ngaajoor da ngaajrin a ngaaj o timole so o kiino kiin a ret a ɗatum jolax we o timole ndiit ne na xoyel o jolax da ndimba bo ta tax sax o timole a neel o colax jolax we mose may to ka saɗar el yaam ka njambogel a ndef wiino yeng jolax we o jikliis a ndimba gare kare fo rik xatim xa ɗaka xene a mbaga mbokatel yaam den mbogu yaay fasaxa ndimba daan we den ka ndef u kam a koɓale bo ngeex a bugo wara den a muc den a xata no fasax la ngaay ina no ɓaak ndax a yer no foofi le ref ina no waaɓole to a xat u na teɓale ka nan we ka bug u lala den me foofi le a refna o kiin a xonanga na den nduqe o dalole ndax a mbaña fangon a ɓaato doonu kam o timole fog den wa mbog na no timo lakas nange ka o dalole ne a jega bes faap no kare a xon ta jeg koy ke da mbi ina ndax a mbañit fangon ta fadiid taaw ke no qonoxe i anda mboge fo o qonoxe o tim a ngata na carina len mbin ne a ñaaƴa a njof na ndokale o dalole a refna o koor a cafana xak o tew a cafa tadak o xu refna den a deegwa xa loq ndo'oy to a ngawrana den so a ngaranga bo jaf falakaan le koy a nanga ngawa xa loqaxe took bom le na ndokale mais o dalole a refna nene a mbug a mbañit jirle warna faap den a ɓaato xaw kam o timole nda kene ka jeg u jamane ngeex ɗomu a jeg o tewo kare a gar a xeɗiid ngaak nda neta cooxtena o ten a taxa ta jeg gaci maak bes sax o yaal ngaak a lula o ndeɓandong to a leyin reti ɓis a saxalale o rikole nene we ci'ogeena a nga a xoox den to a lay ndiiki rik a ngelka to ngoyel a jega o kiin a jega itam fog we a kim tutale na lalta o ñakole no rik we fo o nayole gare we yaam ka layele rik we njege nda gare we ka nay ta layele rika panga naak bo a mbaro mbambe gare mbaaxe a mbaro mbuusu fog we mene i ndayka fa nuun xane xan i ɓaato ndakooxiid no ke farna no xa timaxe i ngeɗa nuun itam o kiino kiin
ku andoona yee a andaan no cosaan ne seereer we a andin no ceereer ne ta waago itam o xoya in mbaat itam ta gariid no ngel ne na layel YouTube ma and naye maaga njoktoor nene a jeg ta yaam o kiino kiin nem laytan rek a jega ke andoona yee a waagano ɓisiid kam ceereer ne itam ne Mbisaan Diagne fa neeke nu nana a gimtuna a reɗ'u o koor o maak o koor oxa andoona yee a fiyooga mosu a laya mosu kam ceereer ne kene o pog nuun Ngor Ndiaye a ɓisid u nuun xane a xeɗa yaasam ndiig ne i ndefna a ref ndiig barke'u foofi le ɓuuɓ kaaf ke a may a ñaamel fa jam yaasam barke faap fa wasik yaay a reefa in to yaasam itam daan faax we a yoorwa in to a ndamta in jooka njal nuun o fop